جون 1999 دنیاہُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جنازٕ آو برپا کرنہٕ گِنیس بک حساب کوٚر 1.2 کروڑ لُکو اتھ جنازس منٛز شرکت یہ اوس بٲنیے انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سُنٛد جنازٕ امام خمینی زاے 1902 مز أکِس غریب مگر باشرف گھرانس مز 1963 مز کر امامن شاہ سلطنتس خلاف اخ تحریک شروع شاہ سٕنٛدِ دٔسۍ آو امام 15 ؤرین خٲطرٕ جُلایہِ وطن کرنہٕ جُلایہِ وطنی دوران عراق ترکی تہٕ پتہٕ فرانس پٮ۪ٹھ تھٲو امامن پنٕنۍ تحریک جٲری امریکی حمایت یافتہٕ ڈکٹیٹرس خلاف لُکو لوگ پوٗرٕ مُلکس منٛز احتجاج کرن وٲلٮ۪ن سۭتۍ زیادتی کرنٕکۍ وجہ سۭتۍ بڑے احتجاجن منٛز شدت شاہن کوٚر فرار 1 فروری 1965 کٔر امامن جُلایہِ وطنی پتہٕ ایران واپسی انقلاب اسلامیچ کامیٲبی ترٲو پنٕنۍ اثرات تمام ہمسایہِ مُلکن تہٕ آزٲدی پسند غٲر مُسلمانن پٮ۪ٹھ کامیاب اسلامی انقلابس پٮ۪ٹھ حملہٕ کرنہٕ خٲطرٕ کوٚر امریکی حکوٗمتن صدام مُسلح تہٕ اُکسووُن سُہ ایرانس پٮ۪ٹھ حملہٕ کرنہٕ خٲطرٕ امام خمینی سٕنٛزِ رہبری تل لوٚڑ ایرانن صدامس سۭتۍ 8 ؤرین جنگ 18 کوٗپ ہتہٕ وادٕ سینکشنہٕ تہٕ 17,000 ایرانین ہُنٛد دہشت گردانہٕ قتلو ہیوٚک نہٕ اسلٲمی انقلابس شکست دِتھ امام خمینی سٕنٛدِس وفاتس یعنی جون 3 1999 تام امام خمینی سٕنٛدِ وفات پتہٕ کوٚر مجلس فرگانن آیت اللہ خامنئی رہبر انقلاب اسلامی منتخب رہبر معظم چھُ فرماوان سون شفیق امام گوٚو سانیو أچھو نِش دوٗر تٔمۍ سُنٛد جسم گوٚو اسہِ نِش دوٗر مگر حقیٖقتس منٛز تٔمۍ سُنٛد طرزِ تفکر تٔمۍ سُنٛد روح تٔمۍ سٕنٛز نصیحتہٕ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد مکتبِ فکر چھُ وُنہِ تہِ سانٮ۪ن لُکن تہٕ اسلٲمی اُمتس منٛز موٗجوٗد